Kisamla pule jong ka Khatsaupra College. Kebadan hamairang kabahap ha East and West Khasi Hill District. Kapan bor je kawai kinong hikai kentei kebadang samla. Pakan syat bat upira dot tudong. Uting shop ke film Dhaka Escape. Habawan benu kejat ban panjang kershan nakane ke college. Haba ke film kajan mi ha biju sinema Shillong. Kata hadin ke Durga Puja kebadai habanai Oktober 2020. Kajing penbor kini ki kena school ke Dainamar kikwa menyesat lang maki bat kinong hikai haba upira usad ya kajing ruai Shillong Shadhaka kebaki pajba ke ada page palat arpralak ngot ha YouTube channel haba upira uyang ha stage kijan arngot kisamla kentei ki badang pule hakne college kilayang menyesat lang bat upira hadu baka hall kelasong shit da kajing perta ki kana kelas hakne kesengi upira dot tudong ulayok ben pelaj ya kalendar arjar pesan ke film Dhaka Escape rangkat kinong hikai kumjuru upira ul aisobha da ke frame poster berkebaji ya ke principal ke college hakne kesengi upira ul aisobha kumba ar pengut ki tiket ban page ya ke film Dhaka Escape habiju cinema hadin belakut ke program ki samla pule kelayok ban sundur lang ni ban selfie bat upira dot tudong Labuan niat Dhaka Escape Yunusmi kuwi jiwai pemain Shillong Shadhaka kumba jiwai bakune Teluta pat ngwa banwan ni banpan ni kersan chubi Soitha nda ami subhawan se wan pet ni apne ko biju na bar ba dapat yeri apne ko screen bane ya person nadu sa badar katnai ilane ni apne khadu khanwai anin kibon ki jinge ki deng bertian begidan khadu ya ya berrelease di film ni kermen bani apni na au banai Oktober 2020 film berteng Dhaka Escape satu na besoknya cuma besok kita ni ro kiba akli research ni bina ya kita ni di bahasa dari ka online singing and dancing competition ba organize ni film Dhaka Escape kita bari ni ka thanro le thai bairang ni ka thai sabra ro chu de thai ka bandan ni ro apte kita nampak support tapi kami kasi napre jo phir di sami shisha di shop di puran nani ki artist di bala video bagila apnai puran gani ka industry pamang apa lah apna industry kani ka film fraternity jogi ka film pasti mo na sobha wan pe knan biwana mo so deta oma honya kuble school pe bonani mata yawat ka kam gajam kam labor mambai kui kam mambai kui ki profession ki engineer ki doctor ki adan rado super miswa ki adan hai tamam mata kami sini kami kam berkamai hi kam समाज ni ka social media betul tak himatale hila ta berkishin tu wai boring tin pala berkamai jabon tu shomaye kadi kala pagau kamu namta juhi ke Gen Z generation ke Gen Z generation hila berkamai lagi lakan tang nakapun juhi dapat pernah hok ini ke teknologi dalam saya YouTube videos dalam saya di jiruai perfect kenal stage hai mata kali ke YouTube ke Instagram ke Facebook ke X perfect video buat nama social media platform kesoha kenal kali kawai kakam film one act narawa di kau film ni di kedun shop di puran rapat ini kita transcript ini tu kenal ini non transcript mata kita kamai ada silap dengan non story. The last break to be but even the talent but story but script so
silat leti berkamai bersengi ke kamar jom berjengi ke jalan jom berdiri jumpa ke film. Tagatan ada nice pak Hamsa, mampu Napres Peter dan makai hai. Kerana lalu 1984 ila film pasti. Ini lapor akin hari ke ini pioneer John Batak film pasti. Kan dulu kita dokumen dengan awal ini mana tahu ya principal baru ini ibnu Subhani ngadap di dokumen. Kami mesti mani baru film ini di artis baru film pasti. Bagai kami mesti semua balan. Dokumen ngadap di dokumen baru mentah kamu ni apa yang ini. Bagaimana sedang syihwal ini ngadap semua. Nani ngadap dari dokumen. Apa orang saya sih? Kudai syukur ya bi. Kudai.